sati i 16 minuta, poštovani slušatelji, još jednom srdačno i lijepo dobro jutro poželjet ću i vama koji ste sa nama od 6 sati i vama koji ste tek došli na talase Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Zajedno trošimo ovo jutro sve do 9 sati, a najavila sam danas i dragog gosta, evo i njemu ću poželjeti dobro jutro. Sa nama je Sabahudin Hadžialić, čovjek koji je već više od 3 decenije prisutan u književnom, kulturnom, javnom životu Bosne i Hercegovine, književnik i kolega novinar. Lijep pozdrav. Dobro jutro i svako dobro jutro. Sabahudine, uvijek dođeš sa čitavim koferom dobrih ideja, realizovanih projekata, novih knjiga i sjajnih projekata koji tek čekaju realizaciju. Kako ti to sve uspije? A ja imam uvijek kazati, svaki posao koji se radi, sama priprema je 70%, dok je realizacija svakoga posla minornih 30%. Znači u tom kontekstu je dobra priprema svega onoga što želite uraditi i samo se reka, dobar fokus, a ono što ja pokušavam raditi, o tome trebaju suditi ljudi, eto kao i ti, kao neki slični tebi, jer ja uvijek govorim da nije ono što mi govorimo o sebi, nego ono šta radimo. Šta naša djela govore o nama. Kako naša djela govore o nama. Kad smo već kod dijela, evo da malo sumiramo ono što si ti uradio u proteklom vremenu, mislim da nećemo imati dovoljno vremena da kažemo gdje se sve... svake godine, makar jednom, pa se nakupi malo toga. Nakupi se. Da malo sumiramo ovaj tvoj književni opus, dakle ti si nekako, ajde da kažem, tu na dva fronta. Jedan je front tvoje stvaralaštvo, a drugi je front stvaralaštvo i izdavaštvo nekih drugih tvojih kolega. Čini mi se da si nekako na polju književnosti stalo na ta dva fronta, da ne kažem da si u polju književnosti, sa ovom prvim dijelom razgovarali smo o raskršću svjetova, baš onako zagolicao javnost, evo čekamo svi nastavak. Onda su tu tvoji aforizmi, tvoje pjesme. Ne znam kako u stvari to sve koordiniraš u sebi. Gledajte, svako od nas pokušava ostaviti neki trag. Onaj ko kaže da ne želi, taj odmah mora reći da laže. Jer svi pokušavamo nešto ostaviti za sebe da bi nekome nekada jednom prilikom rekao znam, o tome je govorio taj i taj i ja mislim da bi moglo se razmišljati u kontekstu, možda ćemo nadograditi to što on radi na određen način. A kada se govorilo o tim aspektima različitih o književnosti i suradnje sa kolegama, ja kažem ja sam možda koordinator unutar pokušaja da određene kolege pronađu svoje mjesto u prostoru u kojem rade i djeluju. Ali nikada nisam isticao tu mogućnost da sam ja negdje ispred njih. Uvijek sam govorio, ako ništa je čak i magazinima koje uređujem, uvijek polazim od toga da sam samo prvi među jednaki. Istovremeno, odnos prema kolegama koji uredim knjigu ili recenziju ili tako nešto je ne samo kolegijalni, nego prijateljski, jer mi smo ugodišnji prijatelji i neću svakome. Vjerujte da danas postoje moji kolegi književnici isto koji dugo godina su književnosti koji će bukvalno svakome pisati recenziju. A zaboravit ću da će jednog dana neko reći, slušaj, pa ti si imao pisao recenziju, a vidiš ti šta i kako on piše. Ja to sebi ne dozvoljavam i nikada nisam, niti ću ikada to raditi. Spomenula si Raskršće svjetova, da, to je prvi dio koji je još prošle godine, kao što ja se nadam slušalci znaju, u Albanskom sadu promoviran, izdavač iz Beograda, a s tim što će uskoro Mostar iz Beograda izdavač, taj prvi dio trilogije tog romana, dvoslojnog, dvovremenskog, će biti u Ljubljani. 27. maja ćemo imati promociju u Hotelu Plaza, kolega Stane Jagodić i Drago Medved su moji domaćini i ja se nadam dobrom ugođaju i eventualno pregovorima za objavu romana u Sloveniji. Neki će se složiti Sabahudine da je sunce kulture negdje jako nisko i da vi koji imate nekako tu taj usud, taj neki nagon unutrašnji da radite u kulturi, da dajete, da se kreativno izražavate, nailazite na jako puno problema i nekako čini mi se kad god govorimo o uspjehu naših umjetnika iz bilo kojeg polja naših stvaralaca, uvijek moramo govoriti o tom nekom jakom entuzijazmu, o toj nekoj vlastitoj volji koja vas i kreativnosti koja vas gura naprijed. Pa tako si ti sve ovo što stvaraš, što radiš, a radiš i kao novinar, kolega, urednik, doduše magazina koji su opet nekako vezani za književnost i za kulturu, je li tako? Dakle, ti si ujedno sa tim i paralelno sa tim bio i sjajan ambasador, kulturni ambasador Bosne i Hercegovine. Nema gdje te nije bilo u protekloj godini. I odmah moram reći, uz dužno poštovanje, to sam rekao na krugu 9.9. Apsurdno je
obzirom kao član kolega, da apsurdno je da neko ko je pozvan o trošku druge države, znači nikakav trošak ne snosi vaša država, da ne može dobiti podršku od strane svoje države, tražeći nekih minornih 4-5 dnevnica od vijeća ministara i od svih nivoa vlasti, i onda vam govore, dobijete pismo nazad i kažu vam, znate, konkuršite pa ćemo vidjeti da li vam možemo izaći u susret. A oni toliko novca potroše za jedan ručak u nekom velikom restoranu u Sarajevu. A vi dobijete poziv i predstavljate državu, konkretno evo, nedavno sam bio u Iraku, u Bagdadu, 5 dana na završnoj manifestaciji sa kolegom Žarkom Milenićem iz Brčkog, mi smo bili predstavnici Bosne i Hercegovine. Završna manifestacija Bagdad Europski grad kulture, Arapski grad kulture za 2013. godinu, gdje smo stvarno bili VIP tretman i nije uopšte bilo potrebno da ja, ali sam htio čisto testirati naš odnos prema kulturi u tom kontekstu. Znači, nismo mi neki koji su išli kao, što mi imamo običaj kazati, štelom tamo, nego smo pozvani kao ambasadori, pošto sam ja i poetski ambasador Poetas del Mundo ovdje u Bosni i Hercegovini. Međutim, desilo se to da smo faktički skoro bili ismijani u kontekstu, oni traže novac od nas, da im mi njima pomognemo, pa imamo osjećaj kad vidi naše političare koji odu na utakmicu naše fudbalske reprezentacije, potroše 5-6 hiljada eura ili odu u Brisel samo da popiju kaficu, a ovako ljudima kao što smo eto, mi u slučaju nas dvojica, nisu uopšte svjesni šta to znači za državu. Odmah jedno poređenje. U Švedskoj se procenat vrijednosti hljeba ili ti kruha izdvaja za kulturu. A kod nas prvo što strada kada dođu krizna vremena je kultura. Apsolutno. Kultura je pretpostavka svega. Kultura su i generis, znači po sebi kao takva ne može postojati bez podrške države. Jer ona nije neka posebna osobnost koja zarađuje, pazite, uzmite filmove, da nije Amerika toliko jako stala iza Hollywooda. Mislite da bi to bilo kao što je bilo. Naravno. Međutim, kod nas je sasvim nešto drugačije, evo ostalo. Da, zahvaljujući ljudima kao što si ti, ovo se već dešava na polju, što se dešava na polju kulture u ovom segmentu koji ti guraš je stvar ekscesa, čini se. Pa, gotovo da je nisam jedini, svakako, ali ima nas koji pokušavamo te ekscesne stvari uopšte ne dodirujući, tako da niko ne može kazati, da ne govorim uvijek o sebi, da sam ja u igri sa ovom ili onom strankom, sa ovim ili onim čovjekom koji me podržava, ne, kao freelancer, kao slobodnjak, ja sam se naprotiv kada je to u pitanju, međutim, niko ne može izvući i reći, ja se sjećam kada si ti tada i tada to i to rekao. Mada sam nerijetko mali broj kolega koji se, ovo bi želio naglasiti, naime, ja puno više cijenim ljude koji su žuti, crveni ili zeleni čitavo vrijeme, nego one koji mijenjaju boje. Kao semafori, da. To je problem. Sabahudine, evo dotačemo se malo i toga da uprkos dakle nekoj nebrizi države prema kulturnim radnicima i kulturi uopće, ipak pojedinci uspijevaju da urade krasne stvari u svojim segmentima, ti si među njima, a dotačemo se i te obaveze čovjeka koji je u kulturi onako dušom i tijelom i mišlju da i javno, da djeluje u ovom javnom diskursu, odnosno da da svoje viđenje, da da svoj rakus gledanja na aktuelna društveno-politička stanja i tu si rekao da je tu vrlo važno držati neki svoj intelektualni integritet. I konzistentnost, da. Bez obzira koliko su teška vremena u kojima živimo i koliko ona traže od nas neku fleksibilnost u tom pogledu. Ti si se, evo, i to javnost vjerovatno zna, očitovao i u posljednjim dešavanjima u Bosni i Hercegovini, dakle ovim februarskim previranjima, plenumima i protestima. A to je veoma interesantna stvar. I meni je to da malo ćemo se nasmijati sigurno. Nešto ću govoriti a priori pa a posteriori, što bi rekli. Naime, možda sam, ne polazim od toga, mi smo imali sastanak u 9.9 i onda smo profesor dr. Hrvili Repovac, Adel Plenović i ja smo otišli 16.2. mada sam ja to prije, još 10. februara imao svoj stav po pitanju plenuma i po pitanju ovih svih protesta u Bosni i Hercegovini. Smo otišli da damo podršku plenumu. Međutim, nismo htjeli da se slikamo, nismo htjeli da dobili smo aplauz, pozvali su nas ne, jer smo rekli tu da damo podršku, mi nismo tu došli da radimo zbog sebe, nego zbog onoga što ljudi žele postići. Socioekonomski problemi u ovoj zemlji su toliko narasli da više ne postoji mogućnost razgovora i pregovora. Vidi se vrlo dobro, ja sam tu i rekao, cijenim što je rekao kolega Neželj Ibrahimović iz Tuzle, profesor doktor, da ovi naši političari kao da su u čavori, oni jednostavno nisu svjesni sa kim oni sada imaju mogućnost razgovora. Međutim, naravno imamo tu opciju manipulacije, znači neko koristiti proces za svoje potrebe, mada sam na ovom startu rekao i to sam izjavio, to ste imali priliku vidjeti, da tu nema, niko tu nije nevin. Ni opozicija, ni pozicija. Ni jedna politička stranka tu nije nevina i vrlo dobro su učestvovala u ovome svemu što se danas dešava. Niko meni ne može govoriti da je lijepo, krasno, dok neko, na primjer, na Poljinama gradi kuću
prije 3 godine završio fakultet, poslijeratni, pravi kuću sa novcem, mojim i vašim, a da ne znate na koji način je došao do toga. Primjera, to je samo jedan primjer. A što se tiče očitovanja na samim plenumima oko njih, a priori sam rekao, budi se istok i zapad, sjever i jug, obespravljene građanske BiH, samo me strah da se Srbi, Hrvati i Bošnjaci ne probude. Dosta nam je tog buđenja. U tom kontekstu buđenja. A posteriori, obzirom da sam igrom slučaja bio na plenumu u Sarajevu, pojavio sam se jedan dan i na skupovima, naravno nisam htio da se slika, sam rekao da sam dao podršku ljudima, a ne sebi. Isto tako i na plenumu, otišao sam na plenumu u Bugojnu. I tamo sam bio, pristovao sam čak i što je interesantna lokalna televizija, odmah mene zoomirala na kraju, to su emitovali kasnije kao sam čuo, i odmah je priča krenula kada sam se vratio iz Iraka, da ja stojim za protesta u Bugojnu, da sam, pazite, taj kontekst razmišljanja tih takozvanih usmjerivača, vladavca misli je apsurdan. Teorije zavjere postoje da to već prelazi sve granice. Da, ali to je neka vrsta ispina, tako da se bavimo... Ali ono što mi trebamo podržati, moramo podržati ovu riječ mržnje. Jer svi je danas toliko koriste kao etičko čišćenje što je bilo kao eticitet. Opravdanost ne dolazi više u pitanje. Problem je samo riječ kako. Kako usmjeriti želje ljudi da se ovdje normalno živi. I toga čini mi se... Da ovdje ne gledate nekoga ko je, nego kako radi svoj posao. I mislim da tu nismo imali dobru strategiju i tu bi možda intelektualci morali dati veći, da upravo nađemo, jeste, akademska zajednica. To je problem, mi smo konformisti. Mi smo ljudi koji zbog svojih banalnih, minornih težnji, startnih težnji da zadovolje neke osnovne potrebe žele izdati samoga sebe, a kamoli državu. Uzmite, možete prste jedne ruke nabrojati danas u cijeloj Bosni i Hercegovini ljude koji su konzistentni, koji su isto govorili 30 godina, 20, 30. Ne, ljudi se prilagođavaju vremenu. Igrom slučaja ja sam među onima koji se nije htio prilagođavati vremenu, pa jesam malo i imaju ti nekih problema, ali opet bi se uradio. Sjećam se prije ratne Muhićeve izjave, kaže nema intelektualca koji ne mijenja mišljenje. Dobro, ali ne moramo ići baš tako široko u tom dijapazonu. Ja ne. Sabahudine, evo prilike da pozovemo naše slušatelje, ako su ljubitelji dobre knjige, Sabahudin je donio vi poklone za vas 455 171 172 173. A mi ćemo sada progovoriti o jednom projektu koji se tek sprema, je li tako? Riječ je o projektu detalj više i u onom mozaiku kulture sjećanja. Riječ je o jednom baš eminentnom skupu zvaničnika, oni koji su pozvani da nam na tu temu daju više detalja i da nam usmjere te puteve. Baš upravo ovo što govorimo, da ne ostanemo bez strategije u tom smislu očuvanja kulture sjećanja, odnosno, dakle, riječ je o pripremi jednog seminara. Simpozij, naučni simpozij. Da, naučni simpozij. Da, kolegica Alma Jeftić, magistrica sa Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, koji je domaćin tog skupa, i moja malenkost ispred magazina, već 5 mjeseci skoro radimo na tome. Radi se o simpozijumu Bosna i Hercegovina, kultura sjećanja, sumrak i novo buđenje. Šta želimo raditi? Obzirom da je pamćenje kao kognitivni proces podrazumijeva prihvatanje, zadržavanje i ponovnu reprodukciju ranije osnovnih sadržaja, mi pokušavamo izvući van, da citiram Hannah Arendt, to sam rekao vašim kolegama s federalne televizije, ljudi koji različito žele ne mogu se dogovoriti, a ljudi koji različito misle, oni se mogu dogovoriti. Da, samo pitanje da nađemo ljudi koji sad u ovom kontekstu ovaj simpozij je bio otvorenog tipa i pozvani su, aplicirali su o svojim apstraktima. Ako mi dozvolite, ja bih samo pročitao neka imena. Dozvolit ću, ali nakon što čujemo našeg slušatelja ili slušateljku, halo? Dobro jutro. Dobro jutro, lijep pozdrav. Redovno iz sunčanog Avnojskog Bihaća, Irfan je Saltega, vaš redovni slušalac. Evo, ja sam prijatelj dobre knjige, imam lijepu biblioteku. Evo, ne bi bilo... Obogatit će se za još jedan nas. Da obogatimo još za jednu vrijedniju knjigu. Hvala vam na pozivu. Evo, da čujemo se, Sabahudine, koja knjiga putuje u Bihać našem slušatelju. Obzirom da je autorica iz Sarajeva, ja sam bio jedan od recenzenata sa kolegom Adrianom Mahićem, ja sam dobio 2 knjige, a knjiga se još nije zvanično pojavila, tek će biti sada na sajmu knjige. Pa to je ekskluziva za našeg slušatelja. Jeste. Marija Fekete Salivan, moja kolegica draga, Sarajevski zidovi sudbine. I ovaj roman, znači od 2 knjige koje sam ja dobio kao recenzent, jednu knjigu ćemo poslati u Bihać. Sjajno. Izvanredan roman, ja ću reći za njega da ona čarobno filmski kadira sudbine svih onih što vidiše, osjetiše, ali znaju šta rad bješe. Marija Fekete Salivan, Sarajevski zidovi sudbine, preporučujem svakome. Ja mislim da sve što nalazi u knjižarama u Sarajevu. Sjajno, a naravno bit ćemo mi tu sa vama na Sarajevskim danima, kada budemo književnosti i knjigu slavili
onako kako treba. Evo sad se vraćamo dakle ovom simpoziju kultura sjećanja. Hoćemo još jedan poziv primiti. Hajde, Sabahudine, kad se knjige dijele, knjige i hljeba nam treba. Halo? Halo? Dobar dan. Dobar dan, lijep pozdrav, izvalite. Bihać zove, može li se tako dobiti od poštovanog vašeg gosta? Bihać ponovo sa nama, evo lijep pozdrav, dobit ćete neku drugu knjigu, ne baš istu, ali jednako vrijednu. Radi se o knjizi poezije Nihada Mešića Rivera, Kročenje straha. Nedavno sam baš bio gost na promociji njegove još jedne knjige, ovdje u Sarajevu u BKC-u. Bili smo nekoliko nas kolega njegovi kao Nihad Mešić i prijatelji prije 2 dana u BKC-u ovdje u Sarajevu. Knjiga je nosi naziv Kročenje straha. Izvanredna poetska reminiscencija Nihada Mešića Rivera iz sam naziv je odličan, Kročenje straha. Ljudi bez straha. Evo, ako imamo još naših slušatelja koji su u situaciji da nas pozovu i žele dobru knjigu prijatelja našeg današnjeg gosta, neka nas pozovu i ostave svoje podatke. A Sabahudin, mi se vraćamo na simpozij. Prvo reci nam kad nas čeka simpozij. 12. i 13. 4. aprila ili travnja u prostorijama Internacionalnog universiteta u Sarajevu. Znači kolegica Alma Jecić i ja smo koorganizatori. Usluge smo dobili naravno od kolega iz Internacionalnog universiteta Sarajevo, amfiteatra. Mislim, ako nije na odmet, ja bih se svakako zahvalio određenim sponzorima koji su nam pomogli u realizaciji evo Žuti taksi sarajevski koji će voziti besplatno naše akademske učesnike. Imamo Higrakon Deo iz Sarajeva, Medija Biro iz Sarajeva. Još uvijek ima ljudi koji prepoznaju značaj. To su ljudi koji to nisu neki veliki troškovi, nama su veliki, obzirom da kao akademski radnici su u tom kontekstu zanemareni. Međutim, zadovoljni smo načinom kako smo radili sa sponzorom. Sarajevsko oslobođenje nam je ustupilo čitavu stranicu. I evo i Radio Federacije. Tako da zahvaljujemo iskreno. Ko će nam to doći u Sarajevo? Ovo što sam reći, zbog čega mi radimo ovo? Kultura sjećanja i pamćenja u kontekstu pokušaja razgovora i stvaranja jednog vremena i prostora da vidimo, da definišemo šta je bilo, kako će biti, jer bez kulture sjećanja odgovarajuće mi ne želimo promišljati o novom vremenu i prostoru na način da moramo stvarati, mi možemo neke dobre stvari iz prošloga vremena aplicirati u današnje. Evo, samo ću vam pročitati koji ljudi dolaze i odakle dolaze. Sa Univerziteta Džemal Bijelić u Mostaru dolazi Mirjana Nadaždin Deftedarević. Njena tema je kultura sjećanja u kontekstu definicije i interpretacije pravnih vrijednosti. Srđan Sušnica dolazi nam iz Ljubljane. Njegova je kultura zaborava ili sjećanja, konverzija identiteta Banja Luki. Haris Halilović, poznati isto to su sve doktori nauka. Naravno. On kaže popularno sjećanje nastalo od otuđenim sjećanjima o kulturi pamćenja i memorizacije u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. Dolazi iz Australije. I profesor dr. Dragomir Drago Vuković sa Univerziteta Filozofskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo, koji govori istorijske savremene dimenzije fenomena mržnje na prostorima bivše Jugoslavije i BiH. Nedžad Novalić, kolega, novinar iz Novog vremena, sarajevski atentat u našem sjećanju, interpretacija sarajevskog atentata. Janja Bec-Nauman o prostorima tišine će govoriti, ona dolazi iz Novog Sada, fakultet za evropske pravne i političke studije. Džemal Sokolović, profesor dr. Džemal Sokolović, imamo evo opet ekskluzivu za vas, radit ćemo isto u pauzi simpozijima, će biti jedan film, njegov dokumentarni, gdje kroz taj film ćete vidjeti u samom ratu u Bosni i Hercegovini kako su se prelazile granice komunikacije, kako su se dešavale i dobre stvari, bez obzira na ime prezime nekoga koje je nosio. On će govoriti sjećanje za budućnost 14.2014. iz Bosanskog ugla. Srđan Puhalo, dr. Srđan Puhalo iz Banja Luke, on će govoriti koliko su vjernici u BiH spremni na pomirenje. To je njegova tema. Azra Mehić i Mehmet Šan sa Internacionalnog universiteta u Sarajevu govorit će takozvana crvena jakna sa kapuljačom, nekad ostane mala tajna za ono i pozivamo. To je neka metafora, da. Jeste, Lejla Panjeta, također sa Internacionalnog universiteta u Sarajevu, subjektivno i sveznajuće gledište na sjećanje filmovi u Bosni iz 1997. godine. Pogledajte sad ovo, Mirko Bilandžić i Danila Lucić sa Univerziteta iz Zagreba, sveučilišta, fakulteta političkih nauka, prijepori oko sarajevskog atentata ili riječ o terorističkom aktu. Biće veoma interesantno čuti različita promišljanja. Upravo je to, ova godina je u znaku. Evo imamo Danisa Fejzića i Adisa Fejzića. Jedan dolazi sa Akademije likovne umjetnosti iz Sarajeva, drugi dolazi iz Brisbanea, iz Australije. Sigurno o simbolima govoriti. Danis Fejzić govori o afirmaciji ružne umjetnosti i njena uloga kulturi pamćenja. Adis Fejzić o stečku, o diskontinuitetu i raskrsnuću umjetnosti stečaka. Nikola Smol, čovjek koji živi u Sarajevu, kaže kad čovjek čini dobro, predstavljanje akcija pomoći i spašavanja u filmovima o ratu BiH. Veli Draganović sa Internacionalnog universiteta u Sarajevu, percepcija sjećanja, pomirenja kao porodica civilnih žrtava rata. Profesor emeritus
Ismet Izarević, negiranje naučne istine o prošlosti mehanizmima odbrane, Mario Katić sa odjela etnologije i kulturne antropologije Univerziteta u Zadru, kreiranje novih mjesta sjećanja izgradnja hodočaša bosanskih Hrvata, Konđeva, Đava Drino i Benjamina Londric sa Fakulteta Univerziteta u Zenici i Fakulteta pravnog iz Sarajeva, Damnacija memorije, prostori sjećanja, malo o arhivu, bit će veoma interesno čuti o tome kolegica Alma Jeftić, njen apstrakt je od podijeljenih sjećanja do podijeljenog diskursa, koliko istorijskih istina postoji BiH, ona je inače doktorant na Psihološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. I naravno moja malenkost, ja ću govoriti ono što i u magazinu, što smo mi već 3-4 godine radili, pa smo uspjeli. Da, kontinuitet, da. Sumrak bosansko-hercegovačkog sjećanja, primjeri Bugojna, Skoplja i Donjeg Vlakofa, govoreći o našim sjećanjima na ono 6. stoljeće prije nove ere, na starijim pisanom zapisu, na bosanskoj princezi Katarini u Skoplju, pa o Donjem Vlakofu, o rasprodaji našeg blaga. Uglavnom u tom kontekstu da pokušamo kroz mogućnosti susrete psihologa, sociologa, politologa, književnika, da vidimo da li možemo kreirati kulturu sjećanja da svima bude dobro, a ne samo. Da ponovimo još jednom, ljudi koji različito razmišljaju mogu se naći. Ljudi koji različito žele ne mogu se dogovoriti. Da. Ali to je Hannah Arendt, mislim jedna od najpametnijih žena 20. vijeka, filozof i politolog rekla, ali koji različito žele se ne mogu dogovoriti, a ljudi koji različito misle oni se mogu dogovoriti. Ovdje će biti ljudi koji različito misle. Da, različito misle, ali će se dogovoriti oko toga kako dalje. Da. Evo da čujemo znači, 12. i 13. april. Tako je, 12. i 13. april u Sarajevo. Zanimljive teme, naravno bit ćemo tu. Halo? Halo, Izvolite. dobro jutro. Dobro jutro, lijep pozdrav. Veliki pozdrav vama u I vama. studiju. I vama? Zovem iz Livna Pozdrav Livnu. i želim knjigu. Želim knjigu. Zovem iz Dobit Livna i ćete želim knjigu. knjigu, sjajno. Hvala vam puno. Evo, poslat ćemo knjigu iz Zagreba za Livna, može li? Može. Tako da. Ines Peruško-Rihtar, Uvid sadašnjosti, kolegica pjesnikinja iz Zagreba, isto sam je knjigu uredio i recenzirao. Ona kaže na mjestu šta je to mir u srcu. Kada pročitate, vidjet ćete šta je mir u srcu. Znači, Uvid sadašnjosti za vas, gospođo Zalina. Za Livna ide knjiga i evo ako imamo još jedan poziv i to bi bilo sve za danas što se knjiga tiče. Naravno, Sabahudin ostaje u obavezi da nam dođe ponovo i donese za vas ovako lijepe poklone. Ovo vam je poklon za prvi dan proljeća. Hvala. Tako je, tako je uvijek. Da čujemo koje su nama poslije Livna. Halo. Halo, Lijep pozdrav, izvolite. lijep pozdrav za vas, sunčane Tuzle. Tuzla sa nama. Lijep pozdrav Tuzli. Da jeste. Ja bih željela knjigu, mada još jednu koju sam dobila prije možda mjesec dana od gospodina Šadilije, još je nisam došla. Dobila sam federalnog isto radija. Dobit ćete. Ostavite svoju adresu što se tiče ovih knjiga, evo ih već kod mene, ovdje na pultu, ispred mikrofona i uzet ću sebi za obavezu da vam sve ovo fino distribuiram. A koju knjigu je naša slušateljka Znači, dobila? ova će knjiga ići iz Sarajeva za Tuzla, Nesa Kazić. Naslov je veoma provokativan, bez domovine. Dobro, da, bez domovine. Dakle, evo, bili smo malo i u prilici da vas nagradimo, kažem, sve željeći vam ovaj dan lijep i ugodan. Sabahudin Hadžialić, kolega novinar, književnik, publicista, javni, kulturni djelatnik, u stvari Sabahudine, kulturni radnik. Ti si radnik, neposredni radnik u kulturi, jel tako? Možeš Neposredni tako? proizvođač. Neposredni proizvođač kulturnih. U ovoru kulture, jel? Dobro, Da. dobro kao samostalan umjetnik, to jesam, dobro radim na akademskoj zajednici, ali je činjenica da jedino na taj način potpunog preobraćenja vlastite svijesti usmjerene ka kreaciji više, da kažemo u tom kontekstu, možemo nešto ostaviti kao neki trag, neki osjaj u tom svemu. Da. Evo, gledam, je li ovo novi broj? Da, novi plamen, novi broj. A dobro, to je izuzetna čast mi ukazana u Zagrebu. Na primjer, član sam Internacionalnog savjeta Novog plamena iz Zagreba, Danijela Kopović je glavni i odgovorni urednik, pa kad vam kažem da u Internacionalnom savjetu sjedi Noam Chomsky, a da tu sjedi Slavoj Žižek, čovjek među prvih 100 filozofa svijeta, i naš, na primjer, Nezuk Čurak. Znači da sam se ja tu našao s njima u društvu, da sam Marko Oršulić. Napravimo sve te ljude. Opet dolazimo na to da ljudi koji različito razmišljaju zapravo mogu naći jednu zajedničku. Mogu, taj Novi plamen je časopis za kreaciju novih društvenih vrijednosti. Izlazi u Zagrebu i bio sam počešen pozivom da budem član Internacionalnog savjeta, ja sam naravno to prihvatio. Naravno. Evo kažem, sve su to neke ambasadorske funkcije koje obavljaš ovdje
iz Bosne i Hercegovine, pa širom, eto, Ljubljana je sljedeća stepenica, a bacimo malo pogled unazad, bio si do Bugarske, pa do gdje ovamo još... A da, u prošlih 12 mjeseci bio sam u Bugarskoj, sreo sam se sa kolegama u Varni i Sofiji, sa kolegama časopisa Stršel, jer je jedna moja priča je još uvijek u igri za međunarodnu nagradu, godišnju nagradu Aleko, za najbolju priču satiričnu u Europi, još nije donesena odluka. Ja sam tada igrao slučaja, bio sam drugim obavezama i shvatio sam da ti kolega i dan tu priču, objavili su u časopisu, a sad bio sam sa kolegom Ismailom Karom iz Varne i mi smo se tada dogovorili, upravo sada je realiziran, pošto sam se rekla na početku 35 godina pisane riječi od svog prvog teksta u Jukeboxu 79. godine. Davno, nećemo otkrivati koji su vam. Dogovorio sam se sa kolegom Kaktusom Ismailom Karom i objavio sam elektronsku knjigu, eto, ovdje imamo sve ove žive knjige, štampane, ali ja sam objavio u januaru, objavio sam elektronsku knjigu koja nosi naziv Smrtno rođenje, zajedno sa kolegom Karom, on je radio karikature, ja sam tu stavio neke svoje aforizme i misli. Tako da su to ti konteksti, bio sam u Bagdadu sa kolegom Žarkom Milevnićem, gdje smo bili na toj, kažem, kulturi sjećanja vezano za Bagdad, glavni grad arapske kulture 2013. godine i upravo sam donio jedan poklon, čak evo da se slušalci ne naljute, poklon redakciji radija, to muzičkoj redakciji radija. Muhamed Amin Ezat, on je maestro Iračkog nacionalnog simfonijskog orkestra. I naslov ovog CD-a je Vizija od istoka do zapada. Vision from East to West. I ovaj CD ide za... Hvala i nadam se da će biti prilike da ga i naši slušatelji na talasima radija u nekoj od specijaliziranih muzičkih emisija čuju. S vama kad si rekla, ako mi dozvoliš, kad si govorila o tom nekom proteklom periodu, da, u posljednjih 12 mjeseci i sam u književnosti ostao u kontekstu tri antologije, jedna u Sloveniji, jedna u Italiji, jedna u Poljskoj. Također sam u časopisu Kado iz Rumunije, radio su intervju sa mnom, ja sam to isto član međunarodnog savjeta, gospodin Marius Čelaru, ovdje je bio Giuseppe Napolitano, Franjo Frančić iz Slovenije je preveo neke moje pjesme u javnoj antologiji u slovenačkoj, Olga Kravicki iz Poljske u antologiji poezije, tako da se dešavale neke stvari u posljednjih 12 mjeseci od kad se nismo vidjeli, ali sve u kontekstu promicanja, kako se sama rekla, kulturnih vrijednosti ovih prostora. Tako i evo, nekako smo upoznali, ako nismo imali priliku da upoznamo šta znači neposredni proizvođač kulturnih dešavanja, radnik u fabrici kulture. Zapravo, možda mislimo da vi lagodnije živite, a zapravo je to težak i mukotrpan posao, pogotovo u nekim nekulturnim vremenima. Ne, ja sam otvoreno. Ovo su baš nekulturni vremena. Gledajte, ja ću otvoreno reći. Kada mi je objavljena knjiga u Francuskoj 1998. godine, Abbé Pierre je pisao predgovor, znači prije nekih 16 godina, tada sam zaradio sa tom knjigom u Francuskoj. Imao sam 3 godine turneje u Francuskoj. Jeste da sam ja dio tog novca dao za, ako se sjećate, djeci Bosne i Hercegovine, sam bio siročar na ljetovanje, da sam mogao fino komotno živjeti godinu dana. Međutim, danas, kada vi objavite knjigu, ja mislim da od tada do danas sam objavio nekih 7-8 knjiga, a još nisam zaradio taj iznos koji sam zaradio tada u tom kontekstu. Znači, veoma je naporan rad, ali na kraju krajeva ovo se ne radi za novca. Ma naravno. Evo, dotaknemo se samo jednog meni nekako najdražeg segmenta tvog djelovanja, a to je satira, aforizmi i humor. Može li se danas, evo, pričamo kako je teško sa istinskim i pravim kulturnim vrijednostima probijati se u ovoj našoj svakodnevici, a može li se humorom malo i satirom i tim vidom intelektualnog izražavanja malo prevazići ova teška situacija? Možemo li malo sami sebi pomoći time? Može, pazite, to je jedan ispusni ventil, da one sve neke traume s kojima se vi suočavate svakodnevno, kada, na primjer, kažete, pa zbog čega vodimo ratove? Mi smo samo 3 plemena istog naroda, samo je problem kojeg. U tom kontekstu shvatanja, razumijevanja, satire, gledajte i magazin Maximinus koji je posebno odnosno na Bilo Introkultura, to je jedna vrsta ispusnog ventila za ljude da pokušaju fokusirati. Satira je odsjaj mudrosti u sumraku stvarnosti. I ovdje govori. Jer sve neke frustracije koje mi imamo zbog svakodnevnog dešavanja pokušavamo, kao što su Radova Domanovića, ja imam običaj kazati za njegovog vođu. Vođa nije slijep. U njegovom vođi je vođa slijep. Vođa nikada nije slijep. Nismo slijepi.